warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun nakinan kita dalam keadaan duka, sekalipun dalam keadaan mersuap-suap pilu, puji syukur, mari sama-sama kita panjat kutu harta nomor kuasui, ngadungi nakin mengalihin kesehatan dot kesempatan, dapat kita berkumpul iturun tenda silulu tonon. Salawat beserta salam, mari kita jukutu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na selalu kita harapkan sapaat na mulai sen hari sadarion lopus tu hari na parpudi. Manguduri sangapi manambai hata ni maradusut menjadi ahli musibah na kinaduk pajolo pandokot hata. Takas tu sude maradukom do cisolkot. Dison hamis anak boru pajolo mandokta ni mukasi jana mauliate. Diharoro ni maradukop cisolkot baik kon nakindi kaum ama sunguni kaum ina. Narot senjai sungoniot senjulu. Emon nakin nagot menjiarai jenazah ni almarhum tulangon baginda namayup. Mudah-mudahan saja diharoro ni maradu kaup cisolkot sasudena menjadi sitawar sidingin onian di maradu suhut nakinan sangapion na menjadi ahli musibah. Tumaradu kaum do cisolkot sasudena takas mudah majolo jenazah ni almarhum tulangon madungon nakin terbentang di jolot bersama, madungon nakinan marsarak nyawa sian badan. Atong mudah majolo tulangon nakin sondia nakin menjadi hata ni suhut naduk pajolo mandukon hata. On nakinan nama godang on nak di hutaon, lahir di hutaon, margaul di huta purba sinombon. Totu sekali on adong nakinan di pangalaho, baik on nakinan di perilaku, naurak silion so api naurak tama. Tu maraduko pisolkot sasudena. Atong mo dihay pinaman nakinan sebagai anak boru, nadoh mo nakiniraan na sebagai penyambung lidah ni tulangon, baik on nakinan na menjadi tangat puraga, sangat pinakin nama tangat puraga, sangat pinakin harto na sudah put izin pandokon na. Mudah-mudahan niyan almarhum tulangon ias nianon dapat diobanot tu kubura tu peristirahatan na terakhir ulang nianon adong mana menjadi persangkutan di hita na mangolu. Atong mudah dihay majolo nakina sebagai anak boru. Mudah majolo ditulangon sepanjang ngolu na menyangkut nakinan utang do tiutang. Bagta biaga bimalak kamu tu nakinan tu suhuti mudah dihapisin anak boru piraan na dohot mo nakinan no menjembatani siap menjembatani rohamu tuhai aso dapoton nakinita sa solosehon ahon nakin menyangkut utang piutang ni tulangon aso nian ulangon nakinan marobanot tu kuburna aso lapangon nakinan non dapotot tita obat tuku peristirahatan na terakhir. Atong mudah sitkabe sebagian anak boru sondia nakin menjadi hata na dipasahat ni maradu kapisol ko sa sunia di bagasan bagas na martua baik kon nakinan na menyangkut sondia na menjadi pulungan leksada mo rupa niraan na sada mo na botar en oma nakinan na ipabuat tu maradu kapisol ko sa sudena atong mo sit kay majolo na sen anak boru na on may na dapat kami sampehon leng disondo pyo naman jadi mora dia palagi on nakinan naman jadi na tobang di basat kutaon dapat on nakin di patama di batu paana man jehudang niya taon nabotima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.